ya magena ni gobono amoncheri yago chikorekana sensemeyo kolengana nensemeyo bolendi bono ni wachikomike getambo kirane mona sokanyara kumunganya omocs bwenseme ya magena na kumuira asichinsemo ao osensemende niko chinga kicha manyikore nseme banyarire kubori ko babata rero ekerekana nsemo yo bolendi emuri getoko chikora moncheri na kumurusyo omocs bwensemeyo elibono banyarire gutinyo bolendi asensemeyo ya magena ase wiki yaeta ase wodi yana ase chiri kurukunga magena ntu atware problem omumuro kuruku chef oreko kali biashara bya mpesa agaitubo tukona nebibago abana inchi bakaralamika bagateba nga omo OCS omagena talenga okora gasibya arusi waroro amangana statement ka recorded down lakini ncheikira omo county commander bona mangana mayana ya sabantu bana bamagena litkuri gor mugaso na chete busongo ase mu county commissioner ngamwereza amangana ayu karangino mu county commander bakikaranza amo bagateba tutwale meeting lero magena lero mambia ntwatwale meeting eyo saa 4 magena chiefs camp to mararamisha yaba nje bakwana na buno mu county commander igwetenga omo OCS nawe natakuchenjwa ochano omo OCS omuya ono tetiko irali bageri kwa niaba y'abantu bana bamagena market na bomba babura bwodi kwa ujumura bya mara sengi cyo mu county commander mu county commissioner mu county commander osbidio kanyanya ACC magena mu DCI we county narengo asokoleto mu county mu OCS umuye buna amagani y'abantu bamagena market alinge ngusaba abantu bana bamagena baone problem tu abwate ya very soft amatanga ya mambitu bwate musafara bu mwana chef tazi dinto bwata matanga abe